Maya paabak po kaya kayong brothers and sisters. Yabi tala po pimisan ng mga katuki, paring karelang kaya dolan. Kapasalamatan ng Cherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Intermis Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Dolores Perez, Arvin Perez and family, Arlene Gonzalez, Mariel and Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Cheris Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Fred and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Josephine Dirit and family, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Ronald and Jamie Pino and family, Henry and Labdi Canlas, Yula Canlas, Blessing Myra Canlas, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Florentina and Rose Francisco, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Debbie Ann Santos and family, Jefferson Santos and family, Vicente and Priscilla Marquez, Emerlyn Jeperas, Alice Eugenio and family, Corazon Pellar and family, Tanmeco Enriquez and family, Raylene Gloria Tanmeco, Frank Ednet Adviento, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Miss Unido, Ricky Ball, Liz Aquino, Sally Surla, Esme Aquino, Patricia Sabinian, Dr. Nelson Navidad. Paringaldo kay Baitanang Redena Lauren Newmol. Paraging kapagnasan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Anton Hueco, Joseph and Wendy Garcia and family, Health Inspire Enterprises Inc., JBG Builders, Joan Santos, Eliza de Peña, Nicole Sofia Navarro, Lexis, Jamela Macabali, Winnie Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Edtenyuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Marivic David Sunido, Jody Conpunsalan, Ruden Aida Aquino, Sanday and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corinne and Ron Inigo Pino. Parang malagwang kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Des Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Maria Nimpa Luna. Safe travel na po rin, Elaine Katakutan and Company. Pangabita na po din kaladwa dari Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento Opi, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Rosario Garcia, Alicia Garcia, Armando Garcia Sr., Felicidad Tanglao, Gerardo Tanglao, Salvador Tanglao, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Rufino Santos, Africa Malyari, Melchor del Mundo, Roberto Payad Sr., Sevilla Payad, Natalio Gamboa, Angelito Deirit, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Alfonso Nieto Abara, Carlito Quinto, Danilo Fernandez, Moises Quinto, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Abel Tanueco,
Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Luela Castro, Paul Dungca, Emiliano Peña, Angelito Diaz, Armando Cadag, Angelina Cadag, at dingmaldang kaladua ang mga kailangang pakaluluning Ginoo. Ing magmisatamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Yun ning ipa po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Si siyentala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin miyag nanagnan ni kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kaya kayo kapatid, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyelawang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Maria ang Kapilamang Birhen, karinsab lang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Die alananga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, lelangan mo kami king sarili mong larawan at ing anak mo tinggap na ing kamatayan para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo king magbante king panalangin karing sablang oras. Mitimawa kaya sana king kasalanan potang lakwan mine iting yatu at magtamasa king kaya kang kapayapan manggaman kapilan. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Iturumula at patupad, deting bage,
ing ninumang tuturong aliwang doktrina, ae makanayon, kingamano na, ning Ginoong Yesukristo, at kingaral, dikil king kabanalan. Magmayabang ya at alangbalo na anuman. Sakit na, ing makipagdebati at makipate, tungkol karingamano, bage a panibataning dirya, pamipagkamwa, pisasabyan alang ketuntunan, at pamanyalupsupan, at alang kawakasan, apamaki taltalan, karing bukot a matulid, at alang pamiisip, aena, makakilala king tuntunan. Isipan dari, da king relihiyon, paralan niya, king pamikwalta. Wa, tutupin, maragul ing apakinabangnan king relihiyon, nunging tao, managyuya king atyu keya. Uling alata mong bitasang dela keti king yatu, at alata mo namang idala king paglakota mo keti king yatu. Inya sukat tang matula nung atintamong pamangan at imalan. Dapot, ding magnasang mibandi, king makanano pamang paralan, manabula, king tukso at king silu, ning marok at ning kasiran. Uling ing lugod king salapi, iya ing yamot ding sablang karokan, ulan inang kapagnasan mibandi. Ding mikawani king kasalpantayanan, dininan dakal akaplaslub. Dapot ika, tao ning Diyos, pangilagan mo reting bage, magkapilit kang mibyebye king katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kapibabatan at kamong lub. Daptan mo ingang agyu mo, ing ligligan alang-alang king kasalpantayanan, at kamtan mo ing biye alananga. Uling para kanita, na kainaos ning Diyos, inyang pisyag mo ing kekang kasalpantayanan, king arap nindakal asaksi. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Nuhanla ring maloka ning king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Nuan laring malukha king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Bakit paitakot ko ning manganib ko, at kareng kasalang ang makapadurot kanako, o kareng taong manalig king karelang pibandyan, at magmayabang king karelang kayatinan. Nuan laring malukha king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Katutuan ing ala netong mang tao, ing makaya bus king keyang sarili, ni asali king Diyos ing alaga ning keyang biye, ala kang malyaring pamayad king tao. Nanumang atsukeya, sapat bang ing biyena, aligtas na at kapilanman miyeya. Nuan laring malukha king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Inya sa kakarilyan, ing taong darakal apibandyan, neng daragul ing keyang kayatinan, uling potang mateya, ala nemang idala, ketang pikutkutan keya. Nuan laring malukha king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Ang gyang pangking bye na kontentuya, at pinuri ding tao uling maswertiya, makanyan man potang mateya, ding keyang pipunpunan, akayabe nala, manatiliya king maralundum kapilanman. Nuan laring malukha king espiritu, karelaya ing kayarian ning banwa. Parangalan tayo po ing mayap a balita.
Magsalita ka, o Ginoo, makiramdamiya ing alipan mo, at tilo ka ring amano ning biye alang angga. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaral na ing maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos. Tinukila kaya ring labing adwang alagad at ding mapila na babaeng likwanda ring spiritong marok. At meu luking sakit miyayaliwa. I Maria amayawos Magdalena anong nukendo pepalwalano ding 7 demonyo. I Juana asawa ng Kusa, miyembro ning kabineti ng Herodes. I Susana at ding aliwa pang babay. Deti gagamitan ding sarili lang tibandyan king pamanyaw da kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap abak po kaya kayo. Kamusta na po? Kamusta po yung panakitan? May pera po kayo? Kasi po ang dami pong nagsisend sa akin ng mga memes, no? Mga jokes tungkol sa pera. Sabi ko, Diyos ko, talagang makasakita na yata talaga king pera. Kasi kayo po, naranasan niyang ma-paralyze. Anong paralyze? Sabi nung paralyze, paralyze kapag wala ka ng pera at di makagala, kaya tulog na lang maghapon sa bahay. Tapos yung paranormal activity. Alam mo yung paranormal activity? Nakakatakot. Mga hindi may paliwanag na pangyayari sa pera mo. Wapin naman eh. Kumusta po yung sahod? Anong nararanasan nyo sa sahod? Ang sahod daw parang kisap mata. Balo yapit ang kantada ring River Maya. Kanina'y nariyan lang obat, bigla na lang nawala. No? Daig mo pa ang isang kisap mata. Yun daw pera, hindi man daw dumadapo sa palad. Bakit? Agad pinambabayad. Kasakit. Sabi pa nung isang binigay sa akin, pinadala sa akin, sabi, buti pa yung iba, mataba ang wallet. Samantalang ako, eto, mataba lang. Tapos may pick-up line ba yon? Yung may boom. Di mo, kalupan na itang, pustiso ka ba? Tapos tanong nila, bakit? No? Kasi I can't smile without you. O ito, pera ka ba? Kasi nahihirapan ako kapag wala ka. Oo, di ba? Hirap na hirap tayo kapag walang pera. Pero sana, narinig natin yung sinabi sa first reading, the love of money is the root of all evil. Hindi po yung pera mismo yung masama, kundi yung paghahangad ng maraming pera. Kasi swapang ka, di ba? Etala burira yung swapang. Detang dakal no pera, kaba burida karela pa. Kapatid burin pa sabi nung makanandong gagastusan. The love of money is the root of all evil. Okay lang po na maghangad na magkaroon ng pera. Pero yung sobra-sobrang pagmamahal sa pera, nakakamatay yan. Tandaan niyo po makamating pera. Panwala niyo ita? Yan. May kwento po, si Tatay Tony mahilig pong tumaya sa loto. No? May inaalaga ang numero.
At parati papataya na ka rin anak na. Pero after several years, no? Tumama po siya. 200 million. Ang problema, paano daw sasabihin ng mga anak sa tatay? Kasi may sakit sa puso. Kapag nalaman na marami siyang pera, baka atakihin siya. Eh di mamatay, walang kwenta yung pera. So nag-consult kay Father Mario. Sabi, Among, paano po namin sasabihin kay tatay? Huwag kayong mag-alala. Ako sasabi sa kanya. Sabi. So biglang bumisita si Father. At nabigla si Tatay Tony. Sabi, Father, ba't nagawi kayo dito? Ba't napasyal kayo? Makikipagkwentuhan lang. Tapos kwentuhan ng kwentuhan. Tapos sabi ni Father, di ba Tatay Tony, mahilig po kayong tumaya ng loto? Ay, oo, Father. Diyos ko, may inaalagaan akong numero. Diyos ko, binata pa ako, yun ang tinatayan ko. Tapos, halimbawa, Tatay, tumama ka ng 200 million. Anong gagawin mo? Ay, Diyos ko, Father, siyempre, yung kalahati, ibibigay ko sa iyo. Tapos sabi ni Father, at inatake si Father. Kayo, aatikihin kayo kapag maraming pera? Ako, try nyo. Kaya ng puso ko. Pero kapag ang puso mo ay para sa pera, mag-iingat ka. Kasi pwede kang mamatay. Di ba? Sa totoo lang po, marami po ang mamamatay, nakakapatay, papatay, nakapatay na dahil sa pera. May mga magkakapatid na nag-aaway dahil sa pera, konting mana, konting utang, di na nagkakasundo. Yung mag-asawa, hindi rin nag-uusap dahil sa issue ng pera. Hindi po masama magkaroon ng pera. Kaya nga tayo naghahanap buhay, kaya kumakayod para magkaroon ng pera para may panggastos. Pero sana gamitin natin to para sa ikakaunlad ng ating pamumuhay. Mag-ingat din tayo doon sa sinasabi ng first reading, the love of money is the root of all evil. Kasi nasa tamang paggamit ng pera. No? Pag mali yung paggamit ng pera, yun yung nakakasama. Kung magiging sakim ka, ikakapahamak mo yan. Kung ang paghanap nito ay maglilid sa paglimot sa Diyos, hindi ka na nakakasimba kasi kahit linggo, nagtatrabaho ka pa rin, kumakayod ka pa rin. Yun yung nakakapahamak dahil sa pera. Dapat hindi tayo hindi malayo yung relasyon natin sa Diyos. Kundi gamitin natin ito para mas mapalapit tayo sa Diyos. At yun yung ginagawa ng mga kababaihan sa gospel. Dat gagamitan da kanu itang karelang pera, banta suportahan, detang gagawa na ning ginuta mo. Retang apostolates detang karelang mission. So, pang-suporta kariking ginuta mo. Makanyan mo naman. Dening pera tam, gamitan tamo, bangka nita, makasawap tamo kaning aliwa. Huwag natin pabayaan na yung greed, no? Yung mamayali sa puso natin. Potang maging sakim na ka, ay, mipahamak ka. Sana ma-realize natin yung sinasabi ng isang kanta, God is more than enough. Ang Diyos ay higit pa sa sapat. Kasi pinagkakalob naman ng Diyos yung pangangailangan natin. Aranasan niyo ita? Di ba noong nagka-pandemya, nahirapan tayo, pero tignan ninyo, nandito pa rin tayo. Milabas tamo. Uling ikit tamo na talagang maulaga. Mila ko yung libot, mila ko yung luho. Realize tamo, pwede naman palang simple mo. Paulidaring luho, kaya magkasakit tamo, kimpera. Di ba tinuruan tayo ng Diyos, ng Panginoon natin kung paano magdasal? Ano sinabi niya? Magdasal kayo sa inyong Diyos Ama. Give us this day our daily bread. Iwan niya, warin nga pong ginuita, Lord, biya mo ang kitang pilang years kailangan ni. Daily bread. Kasi tamo yung kailangan mo. Di ba kahit mikibandi ka paking meto nga kamalig abyas, potang mangan, yung meto nga pinggang nasi, okay na. Sapat na. Makandita mo yung kailangan tam. Pero pauli da ring luho, karetang aliwata pang kapagnasan, kaya pimburita mo mas dakaling pera. Nang pandemya, ikita mo yung blessing na dati babaliwala mo. Itang simpleng get together, itang itang mitalnanan.
Iting importante. Po, ta mayari na ini. Mi abi-abi tapos si bahay. Mi kawul-kawul tam. Mi paano mata. Pero ang yening bala mo, okay na naman. Tang normal na naman. Kumusta? O itabalik. Kitang burita mo. Itang mas dakal. Nagbalik tamo kitang dati tamong gagawan. Realize tamo sana. Itamong may alampasan mo, itang yaka may yawak yung virus. Di ba? Maragol ang blessing. Pero ngayon at sunoring blessing, mag-complain tamo. Bakit? Akakit mo laret ang blessings daring aliwa. Kukumpare mo, maya pa ilo. O ito yung problema. Patsepegnasan mo na nung nanitang atin laring aliwa. Tandaan po ninyo may mga bagay na nabibili ng pera. Opo. Ulitin ko, no? Hindi po masama ang magkaroon ng pera. Di ba kung may pagkakataon na magkaroon tayo ng maraming pera, nanaisin natin. Hindi mo nga bisang mika maragula baleke ni, o mika kotsi, o mika marakal pera kin bangko. Okay mo po ita. Okay mo po ita. Pero sana, ing pangarapan niyo apin itang, ako malili, king pamano kiking apong ginu, paulidaring lugut king pera. Ing kutang nano yung gawan mo, potang mika pera ka. O, naninggawan, bangkanita, may kapera ka. Yung iba, di ba, iiwan yung pamilya, mag-obrala abroad, kasi mas maraguling sweldo ka rin. Pero naning pagpalit, itang akapiling mula personally, face to face. Meron po kaming kamag-anak na buong Vienna po at siya abroad. Kabat minuli ng mag-18 na yung kayang anak. Kabat ng paplano na yung party, mag-suggest yung tatang at inaburitang anak. Ni patela. Bakit? Pakialaman mo ko. Diyos ko, ngayon ka pa dinatang kabat. Kabat na ni tatang, Diyos ko, apinipek palit ko. Buong biya ko, tsuko kingkay, eto ko ukit dinagul, ngayon mag-suggest ko mo. Kabat bimwa kayo ka na ako? Kabataan itang anak, kasi mo na ka mga kakilala. Mo naman balo na ning buri ko. Mo naman balo na magpasaya ka na ako. Sulit ba? Itang kayang pamagsakripisyo? Pero, ating mga nita, di nga luwa po, i-risk de ing kanilang masanting ang lagyo. Mangurakot lang, magloko lang alimang tao, para king kapuranggit a pera. Sulit ba? O itapusan yung kutang tamo, naning pagpalit tamo, pauli na ning pera. Tutu, dakal tamo asali, potang ating kang pera. Pero ating muring mas maasali, pauli na ring dakal a pera. Di ba mabibili ng pera ang maraming aklat, pero hindi niya mabibili ang karunungan. Sa pamagitan ng pera, makakapagpatayo ka ng malaking pagamutan, pero hindi mo mabibili ang magandang kalusugan. Mabibili ng perang malambot na higaan, pero hindi ang masarap na pagtulog. Mabibili ng pera ang masarap na pagkain, pero hindi mabibili ang masarap na gana. Dahil sa pera, makakabili ka ng mga imahen, religious item, krus, pero asali ang kaligtasan. Dakalya asali ang pera, pero dakalya mo naman asali ang pera. Kaya akot na may sarili mo, nang pagpalit ko para mumika pera ko. Ingkutang, sulit ba? Meron po isang kanta, itang title na Umasa ka sa Diyos. May pong kasanting ating part ka rin. Sabi na, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Wapin naman. Naning apala mo, aban di may buong yato, pero pauli na nita, may palaot na kaman lubking apong gino. Naning apala mo, nung may makwalta ka, pero may wala naman yung kaligtasan mo. Tandaan ng tampo, tamateta mo, alatang adala. Andiyan metong akusing. Andiyan makanala pakarakal din pera mo kimbangko, malakwan lamo ketiking yato. Kaya sana, ma-realize natin, pwede naman maging simple kimbye.
Kaya pinpangadita mo, give us this day our daily bread. Kita mo kailangan tamong yaning aldo hindi, apin iting sapat. At iting pagkalubnan ng Diyos, kaya katamo. Kaya totoo, ang Diyos ay higit pa sa sapat. Kaya sana manalig tamo, king apong Ginoo. Magtiwala tamo, kaya nakatapaburen. Nung nang kailangan tamong ngene, ipagkalubno. Kaya, trust God. Kasi ang Diyos sapat na para sa atin. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamo, king sinubling mebe, Kristo, ban miragdagan ing kasalpantayanan ta kayo, ban mi pagkalubantang sika na nalub, patutu kayo. Nga tamo manalangin, Ginong Jesus, paboren mong saupandakang mikalat king mayap a balita. Ginong Jesus, paboran mong saupanda kang mikalat king mayap a balita. Para kareng sablang Kristiyano, gamitan de sana ing sakramento ning pamagkumpisal, bangketa makapakipagkasundo, laking Diyos at kareng aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, paboran mong saupanda kang mikalat king mayap a balita. Para kareng sablang obispo at pari, kambening maka-apostol at kaya pandog, paratila sanang makasadyang sumuyo, kareng maninton pamikakasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboran mong saupanda kang mikalat king mayap a balita. Para kareng anggang atyu king pamangailangan, at tuklasan de sana ikristo, king espiritu ning lugod, pamikakapatad, kareng magmalasakit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboran mong saupanda kang mikalat king mayap a balita. Para kaya katangan makatipon keti, at tuklasan ta sana ing tula ning pamipatutu kang Kristo, at kapamilatan ning pamanyapat mayap kareng aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboran mong saupanda kang mikalat king mayap a balita. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, lipat ning kekeng Canaan, ipagkalub mo ing apasyagmi ing lugod mo, king yato kapamilataning pamakiwangis mi keka. Manano sanang ing kabilugan ming pamisip, miyarap yaking pamaglugod keka at karing alewa, antimono makanano mo king liguran. Ika mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, king kamatayan na ning kekang anak, linupig mo ing kamatayan na pepasari ning kasalanan. King upaya niting sakramento, papanatilan mo king mapaminto, king kaburyan mo, ang kaking kamatayan. Lakwan miya sana iting yato, king mitmong tiwala at kapayapan, at miras na kiyaman sanang makirake, king kalam ning kayang pamanyubling mebye.
Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka antimori. Iyat na yorem puso yo. Makayat nano kinggino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning ginumi. King dalise lugud pag masusyan mi ing kayang kamatayan. King mabye kasal pantayanan, papasyag mi kayang pangasubling mebye. King ganap akapanaligan, panayan mi panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kambering kororing anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabelan tong ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Tunay kapin banaloy ipa, ika ing panibatanin sablang kabanalan. Ulinita, pagparalam pumi, pabanalan mula reting ayon king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon, kusang lupking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan niya kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iti ka na akong katawan, midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikong ang minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya ning bayo, at alananggang tipa na, mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Ni gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darahon miya kaya kain tinapin ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo.
Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, King Meto Yatu, ban mi ganap yaking lugod kambya ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawa na at manenayang subling miye at di sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kaya be ng Maria, ing Birhen Duning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutu kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alananga. Ngayon manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipakaring amanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginu, King Sablang Barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni Ban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, emo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginuman at sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitain ni kakametong tamking kapayapan.
Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kero, dapat iagkas maing amano mo, kumayap na ako.
parokyano ng Santa Teresita, Paris, ay nasa side po ng simbahan. Nagtitinda sila ng mga raffle tickets. Sa September 28, Thursday na po ang raffle draw. Ang pondong malilikom ay gagamitin para sa proyekto nila sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila ay magbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangailangan. Nagpapa-feeding program at ngayong pasukan ay may back-to-school project. Nagbibigay sila ng mga bags at school supplies. At meron din silang mga scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket na nagkahalaga ng 100. Ang inyong 100 ay marami ng matutulungan. Nandito din po ang mga kapatid natin, mga taga Santo Cristo del Perdon, Paris, Villa Julita Subdivision, Baliti, San Fernando. Sila po ay may ongoing fundraising project para sa kanilang Paris. Makakabili po kayo ng mga t-shirts at mga religious items. Sana po ay matulungan natin sila. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod king pamananggap mi kareting banala misteryo, amanga kung alang kapupusan na biye. Manalangin kami para king malugod mong saup king oras ning kamatayan mi. Ipagkaloob mo ing tagumpe arapan ding kaya king kasalang at idala mo kaya sana king alananggang kapayapan king ligaya ning kaya kang kayarian. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka, Antimurin. Manalangin tamo. O malugoda po mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapo at panalangin, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alwang lugal, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit, at miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, aga nakada sana ing pangako daking binyag na ikamu kabud, ing karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daune, umena kayo king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po. Maya kaabak po, among.